Ma mutuambila ko hadi basela mwana abakaje balomba mbuji ya mamu bamba nyanyima mumoni nchini kaka Jikenga ja nsoko kumonji njisanga da bana babantu jikenga ja mwene mibalelo njisanga da bashomere ni twafanyanga nyinabo jikenga ja muka jimusela kurubanza ni bana njisanga ja ndumba mu hotele jikenga ja mwana mwena kasai njisanga ja bukwa bisambu jikenga ja kerezere mu dijimba njisanga ja batrafika mu comptoir binsonji bya bene misambu mu kwimbalelo njisanga ja ba pasteur jisama jindinaji byuma mbinjika kubyanza bunkumba bana mbantombogela kumbelu ngisanga da baloji muchanda ni yeki mwanji kukenga jikoba kujikoba muntu ne atula byonse bilinabi bakusungila moyo wenu. Tribalisme oyo molimo ewuti wapi Zamba esunga Congo Division ekoti lelo na Congo Oyinana ekoti lelo na Congo Motema mabe ekoti lelo na Congo Division ekoti lelo na Congo Oyinana ekoti lelo na Congo Motema mabe ekoti lelo na Congo Mabela mwana wa muntu amufuateleja biende Mabela mwana wa muntu amufuateleja biende Batei moto chamatoye Batei moto chamatoye Oyo katolia basanto Oyo katolia bampaka Oyo katolia mikolo Nakatanga babenga biso bilulwe Balo baba pakola biso mafute Batindika biso na bagaye Bazongisa biso mbujimaye Balo bito zima bango na bango Balo bito zimi sala na bango Mama pasa bakufi na bango pamba Bajimo bake na bango ufele Mawa mingi Mama na bango atikali na mpasi yani sewangongo sewango twela okasala mukwambuyi bali bambane mukwambuyi wa Jesu mukwachimuna wa mwabi kaloto walu muna bilolo mpola mawoje ngando ambia kubuye chimbele muchabili wabikolo wababula mafobi higila hanyindo wadi yombo wategatai mwena munyenga mwena chilumba wa mwena ndonda mwena kama ngome milemba kabala kama kuyo wambo obune mukendi buyirikishini kazadi bakengani kalenga mangomba chibwabo wakwanze bwami banga kampeta wabadi amba kalenga nzubwajeje kwejeje abantu kwejambuyu kweje ilunga beje mubengani mwanza kaboko mwena ngando wa muibandi kabala wa mumampe wa mumyombo wa mukankela ni kalundu mushihatani chikanga mushelela nyonyi mikoko kutukuna tonse tuyidikamena Munko to tumutile kaboye bintu omusobo wa mulendo wa mumampe wa mumyombo wa mukankela ni kalundu mushihatani chikanga muchelela nyonyi mikoko kukabwa ka kushitari kaya bakena kabwa batula bashinga bula mwena ngando wa muibandi mukwaka hanga nyendo wa bujito bali babala kibabweli kubanye bali mena kabulumbu mwena chala balombele kibakula mibanga kabala uyila kasumbambu jikulonenda mwena ngando wa muibandi kabala wabinsaka wabukula bunyonga nyonyo chono wa mumulenda wabitempuka wabintanyi bidi bitempuka embyaka jibwa mwenga bintanyi bidingi bidi matakutegete nsuki mulembo kumutu matakwaza hakwenda bobo waba mwena mugendi mwena bobo mwena mugendi bobo waba lalo chibanga banga lunke lundo mwena mugendi moyo duwe shikila bibi
Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis. Kabala wa media ngo abitembo bihunga muntu bwa mu minona munda mwene muchiku yimo achambilambi yimo mundu ndo mwabuka sawaganana kabala wa musamba ni mule kansamba muhungile bwije mule ka mubwigila kalala mule myana wa media ngo abitembo bihunga mwene ngando wa muibanje katuya kumalanje kuti wabafuma mwene chala wa mumbelenga kuti kanyikini kabamba kalonga ni muka kuti lusamba lwanze wa mibanga ndomba kuti bana betu bons baba kwambuyi ni bachika baba kwambuyi batubananga bintu ngenza muji muntu ngenza maudiola kasala kamba malu kasala kenza bubulaku kasala kenza bu chihendu ntubamanya bilela byani chitungenda hamwe abachina shijikuta jikesa ja kwesha muntu to mema chene muji munji ngenza njintatakana mu bintu byanyebi kaje maugenda chilamba ukamweze bijimbinga kayuna mabela to bena lusa tangila ibwalwebo jingera kuma makutama kesa mvani na mumpa ya kufuta baba to ambulo ba kufika mwabeo asumba ko kunsabanga kadi mamu Helena ntumba mawangami yuli mwabanye bilamba kufumu muvuluka yeye to kichijunga ambila mwabeo umwelela kumenje mamu ajanga taku binunu jiku miebi usumba sabanga unakuka mabela na shika kisi mema nyinkwele menje ningarukira bji mwabeo haji bantu bamona binji jimbiebi bena moyi mulenga bajikoko bachilo bulomba kuba mungamba kasaka benyimbiya batubenga ni mwanze tedolo chibuyilu banjisha wa mukundi kubaka shilampanda kulu wadi yombo wantakula tuto kwansenda kabuyo kwa mulo yichibambo kwa mudyanganya wadi jinda kabuyo ukunyina mabobo kwa matunga bwasakana bikolo bwashinganya mwana kashila mwana chovu mwana amukala mwana mulumba walumembela mpanda nzubu mwana muyo baholela mawoje kwa kamuteta mutu wadi wojuka ali chitembo mamwanye yo mwana kashila mwana chovu mwana amukala mwana mulumba ekelekele bobo kasanga sanda wako mugenje wambiya bena mfalansa ba mwanze nchena bali mayi kulomba ni mukanda shima kulomba ni dibaya kubyanza bali basomba bakula bungulimba
bwashingani kabanganze bakabala kama kuyo wambobo ne mukendi mbuyiri kishini kazali bakengani kalenga mangombe chibwabo kwanze bwami banga mukwamuyi kaya kusangila nkwasa badyamu kanyigini kabamba kalonga ne muka ne lusamba lwanze bwami banga mwene mubachilo bulomba lomba mubamu ngamba kasaka benyimbiya bwashingani mwena mbuyo wakwansubula balanda chibyo ade chilengo ade kakuyicha kwenda kumoyi chobola balo machala ndombo wakumulenda kabala wa mumampe wa mumyombo wa mukangela ni kalundu muchihata ni chikanga muchelele nyonyi mikoko kutukuna tonse tuyidika mena kukabuka kushita likaya kuchihanda chichikabwanga munda kumusala kwa mwanza muyembi kuchikuyi kwa chambila mbiye kumundu ndo kwa buka sawa kanana kabala wa musamba ni muleka nsamba muhungile bwije muleka mubwikila kalala kwenu kudi midyangu ni bitembo bihunga omuntu bwa munguvu minona munda mwena ngando wa muyibandi mukwaka hanga nyendo wa bujito batumbila kimbaleha badimena kabulumbu mwena chala balombela kibakula mibanga kabala uyila kasumba mbuji kulonenda mwena kalenda wadi yombo wanta kula ditutu wako ansenda kabuyo wako omujanga nyowadi jinda mamu twambila ko hadi basela mwana wabakaje balomba mbuji ya mamu bamba nyanyima mumoni nchini kaka uri mbuji wabagishine wanyima uri mutela hadi uyane mukaje munzu hadi usangana kayini mbuji uri wamba mune mbuji kena kukwena ufila to hadi usangana mukaje ne mbuji uri ufila nimanye bishini ujini mbuji angene ni mbuji nimanye hadi ukamusangana kayinenda sudi baloko kuhinga shilana webu uri mufilawo bamba mukaje ne amba mwaba uri mbuji bushwai Nyima we itu hanya shabaka jimbelo uriambira moyo kacha kakachacha muchachacha mbachacha kasafile sinye yawo yeye mulekele uji momo ela nyima mwamba wachanana mwena mbuji hadi ufil udu tente kadi mema ngakumanya mema chimu kumanya mbuji wanyewu kanu lokumpa umoto nukari numpeshe ibidi na shisat kwajike mamo finjewo nenu sunaja numbuji nenu tentegelene mukajinalele kumuhangile bintu akimbi amafito byamafi byakwe bintu byabakala ni byamafi kai jili wanga jodi mutelejanyi polini mujinga nibateleja yanyi ndongam mema chene bitu yano fachi wenjinu fachi wa mito mema anu ebi bambi ni wewe muye kuyimusanga na mbujuto lomba mbujiyeba kali ndo bansonga kashaba tulonda bintu embya chabusho bintu embya chabusho haji mona bwaino ukamanya malu ambila bayeba igala mumanyi hadu sokoka kimuli mona mandelu bi compliqué mandelu ka bibiloto ano chenandele bambi banzambi basambila tuje michi kuyumona wewe wana bansonga yinahu wewe wamuji konta shanka yeba ye muluma hayaya yeni bwana nku udu soko kabale diba muka janyi udu bambila mone meme kunje moyi mwana nukena ni mbuji amba mwaba uje mbuji kimwana abu kwamba mwaba uje mbuji kikulo kwanga tabu mbuji ya mpindeu kulo kuhinga jile wewe uvu mufil kilulelo mpindeu njile kushishi korolo mama bama wikala nabila bana benu ba français abo nubumvuija bambi nunku benji nunku bwalu sinyo bamanyanu mujimalo awo bwalu kujimiaba migwabo bamba non connaît pas les coutumes là des fois nos coutumes sont bizarres quand toi fais kundekelu toi sakijira wabunyi ushala byakana nzambi atukwatisha tukukebela ko kumabela chilamba cha kulwata ushito muswana kulwata kali ndi mwakufa butaka mamu ibetina mama Angelique mo shayi mai numuvari kabilamba kali hawi kala ko yenachi bari bakuvari kachi bari bambulana musheta bakoyela butaka to chilamba kihano muntu ni chilamba mbimpa bikola nini ba mamu tubasokulwata be kaka we kwena muvala wewe so dimuvala phepha sinyewe dini bilamba hambiti kadi mpindiyewo dibali kadi we mulala silibamba ne tola imuhanu wenda wa mushindu kampanda mushindu kansanga nomwela mutelo nomwela shisheta kumakasi
twasakijila mema nyindo kuselana mwani bumo hachi wewe ni mwani nyindo kuselana mwanu mo mema chichine bana bakusela chana ne bana bakusela vungi mamboela muji kujeba kadi ditunga sindi nena tunga diaba kwa mbu yindi nena be wikala muso wakusela munga jwa mu ba kwa mbu ni mwa chimpang ni muno mu mwanza lomba kwetu kakushimenya indonga mungu wetu wa kabukulu ka kwetu nsombelo wa kwetu tujibwa kwenza bishibwani kwetu kwa kukumpala nijibwa mona ka kubijimu bigana nabi kajuji ni matala ni sampu ni nkunda mujibujo to nimona ka busa ka kakunzako ko kela tun sensa to bato talala bije bibwele ale twasakijila twafikundegelo ka kushala byakana nituna kukumona kabiti ya bien patata kalenge kala kumpala kwena amen hola okay OK. Ici, nous sommes au chantier au Maman Hélène. En premier lieu, je suis du Kwasabu, le centre, on va dire la bana, on va tout dire qu'il y a buni, la bana, badi baboba, badi bateketa, badi kwenzo bani, la tout est aide, on va tout baba nyina misabu, kwa kubambulisha contenu wa situation tunaenda musoko wetu jindu tatula buni. Projet wetu mwana na bikolo. Il doit sa centre de santé, il doit sa école. Toi ça biro bya kwa kila kwa kila beni betu qui projet au dinende tout dit hectare tu dis à peu près 300 hectares au du projet au ton na moi be c'est juste un message ma caisse en je moi pour transmettre bana betu bambulu cho population mon nemo di difficulté d'abun ba ko etama et tout un problème parce qu'il y a ba forêt ko kumai hôpital il kala ko c'est pour cela ni ndo ko bana betu bons ba tombulu cho ba tombulu ma forêt ko kumai mais badi bambula mu distance de 30 minutes ba kweta mai mwa baka suna mai de deux ba chitita ino hôpital ka ko ino hôpital badi bibi kelemba ko fréquenter ba mu centre wa chibombu distance de 1 heure du temps monter moi ma udufa udu sambi ko le kene ni mashi manko wa mbya kujo tungaleji tudi muluto tolwa bunyi crise wa utuji udu mutu fape wanzala mbya kuja kichon stana mu biblia bana tulomba mukwambu yonso musanganteta tulomba ntumbelen tulomba kalonja Ambroise tulomba munda Eric tulomba kuji kai kwamba Thérèse kabala Jean-Marie ni bako abanchitela mbapita bon wa balubudumu na chinto chimwe internet amuna ni mwanza lomba bana babene ka lotokulubile lwa chef de l'état lwa mbini tuyatu kibaka mwetu ndingambila bana betu bonso babako ambuyi basanganteta ni bena ka lota mwane ngwa bako ambuyi bali dibende ka bena chinto chimato kacho wa chibuka tayina mushindu di mukolo nanku kafuto bela menji mwaneu ba yakungondofa ku mu hôpital batuma ku bintu mwana ya balidi benda mbashikila kabena ni kantu to kani ngele lubil kudi wentumbelen kalonja Ambroise kunu sanche ba Charlotte ba Thérèse kai kwamba ni boko bonsu ba kabala mina mwa kunyanyi bonsu abo badi ko America ni badi penyi padi bole uvite ko internet muchi mo basam bambulisha mwaneo ayeko hôpital tudi bashikila kato na shini kaji kuta na shika orto mwane kafuto amba itunga kiwe tunikutu kwamba ni tuni bantu bishi kimemo juno ele lubileo nuleje tumba wafiki muntu mpamunyi bana baboba binganyi mweze henda mudi muto mutula mukoka kaji mpine mwane lukemera ayeko science benzi biko muko leo muvo mwikala mobanda kulu kaji kukulukai kuyo kututa chino echifanshi muchino fansha amu to ni lelweo tufina tulibe tubatuka ntani mpute mulo kumwene kanu kadi bo abyo bikuhehela ambobo batombulishe tutubaina kumula katwene nashe ni sengito katwene ni sengito mona hôpital mine kayina buyi hato ayo kumyabi kwin myabi ndi sanselar katwene hôpital habuyi batwele la menju kudibana betu hôpital centre baasa bientôt
Visiteurs et visiteuses, vous tous, hôtes des tout rangs, vous qui venez à Mbuji-Mayi et visitez la terre promise, voici un bon cadre pour votre repos, réflexion et quiétude. L'hôtel Gloria. L'hôtel Gloria, le meilleur de son genre et l'unique en sa qualité. Voici ce qu'organise pour vous l'hôtel Gloria. Hébergement avec 3 types de chambres, à savoir chambre simple, monobloc, appartement. En plus du logement, vous avez droit au transport des clients assuré depuis l'aéroport jusqu'à l'hôtel, le déjeuner, la connexion internet gratuite et fluide, une baignade à la piscine assainie. L'hôtel Gloria organise un service de restauration de qualité très rapide et méticuleux sur plusieurs points de vente que voici. À la terrasse VIP, au salon VIP et au restaurant avec des cordons bleus ou cuisiniers experts en cuisine de toutes les nationalités sur terre. L'hôtel Gloria organise également pour vous un service de blanchisserie avec son pressing ultra moderne qui répond aux exigences de nos aimables clients. L'hôtel Gloria organise pour vous un service de location des véhicules à un prix défiant toute concurrence. Une salle de spectacle pour toutes vos réunions et fêtes de mariage. Passer un séjour à l'hôtel Gloria, c'est se donner la chance de vivre très longtemps sur Terre car les meilleures conditions de vie contribuent à la longue durée de vie sur Terre. L'hôtel Gloria est situé au numéro 71, quartier Kachala-Bonzola, dans la commune minière de la Kanchi. L'hôtel Gloria vous offre une occasion de vous amuser et vous détendre dans une boîte de nuit incomparable pour ceux qui veulent danser et se défouler. L'hôtel Gloria, c'est le meilleur de sa série. L'hôtel Gloria, c'est l'avant-goût du paradis.